ikad desilo da hodate stanom i udarite u TV? Da li vas je to zaboljelo? Sada imamo rješenje za vas. Kremus magicus! Rješava se poznate i nepoznate bolove. U kremi se nalaze ekstrakti raznih biljaka, čija imena su toliko komplikovana da ih ja neću ni pokušati izgovoriti. Kremus magicus! Imate glavobolju? Ha! Kremus magicus pomaže i tu! Ne vjerujete nama? Onda poslušajte ovog momka. Kremus magicus je najbolji proizvod na tržištu ako vas nešto boli. 100% uklanja bolove fizičke, a i psihičke prirode. Krema nije kancerogena, nimalo. Mnogi se testirali, niko od njih nije umro. Još preporučujem i svim svojim pacijentima, to jest preporučivao sam dok sam još imao licencu. Kremus magicus, jer zdravlje nema cijenu, a ova krema ima. Kremus magicus! I? Šta čekate? Idite kupite Kremus magicus. Znamo da imate neke bolove. Ako ni od čega, onda bar gledanja ove reklame. Kremus magicus, jer zdravlje nema cijenu, ali naša krema ima.